Agas tayo apa nagkup-kupin mo, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Jak pa nga min plinansya dayta, Rodel. Yig mo taplan saak. Ay, naladawak to na. Puro ka mat last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa nga min dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang amin uyak na. Ay, napabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso naguyakan. Rodel. Hala ti sapatos ko tamapanakon. Sige. Mabait laang. Troy, anak. Bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige. Mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala. Hoy, Penny. Apay nga dabo kong li baby. Natumba ta, ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak ngamin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Ada ni Troy akadwana ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Anya? Troy, umay ka man. Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo anya? Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Anay Ito ko. na minsan. Bantayam anaing pagtiahin. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasang ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanganak mo kad. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawandak ito eh. Tama estresak ang makikita iti panagrup-rup ayo! Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ejay cellphone. Ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Ha? Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Oo na anak ko. Adan to pa'y darling kas kadalab anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang mo, Wan. Wan, nanang. Masad-sadutak nga ro din nagtrabaho, hani. Di, agsardang ka niya agtrabaho, hani. Pangalak nga iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamukin ka. Di ka madanagan. Ha? Kababay matkan ka, ah? Pagpainam ko ma. Kasla kalasap sa bali. Hani. Itid ko ti kasapulan yo. Basta sinaamon ti asawam. Sana mabalinday tangay bagbagam, hani. Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale. Taure maamuan na ti may papan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos. Hindi pumanaw. Basta siyak laang nga rutilab mo, ha? Uwan, kunak lang arudan. Si kalang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agreeing ka. Maladaw kan iti trabaho. Ano kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ro iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anak ininawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka? No, di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatim ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumat nga anak ti anak mo? Rodel. Sumungbat ka! Maklon mo?
Asumapulak itinayon mo? Kabalam ti agbyag nga awanak? Abay, aday pakan mo iti anak mo. Nga awanak, iti biyag mo. Nagsakit mo't ti pa nagsasaom kanya. Hoy! Santa anang kalay sa Penny. Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka. Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan, tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawam. Ket lantaran ti panangisuksukat na kin ka. Tata, Sa bagay, saan kumutki di arik na tirik nam? Isu amawatan ka. Isu na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. awan nga min mas no papapanan mi. No panawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Katimot amati inauna nga anak ko. Diyak matan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Ay, balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro napataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na. Ay, diyak mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wen no inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Ha? Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ha? Ala, awawatam latan ni tatang mo, wen. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at nabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala akano idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantay umat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Ada iti adayo a lugar. Ada ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayo, nuwan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Uwan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adda ditan. Nagapwam ka di. Ijay anda abi, iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, takayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan no may dito ni abi Pakitami ti nasayat. Tane, adu ti may tultulong na kada tayo. Urejak ag trabaho. Mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, ha? Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, anya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramidak. Uwan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalos naman ti may sa asilid tamangan no umiyan ni abi ditoy. Anya? Saan kumamatan na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Unak mo't adi kagreklamo iti anyaman nga ramidak, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tanusan agapu kanyak. Nalabi, agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel. Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay.
Tabalay ko da ito'y. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? Okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at magtatapim masyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglungpo nga ubing. Uwan, Abi. Ay, gayam. Inka gumatang iti sidaan tayo, sis. Pasensya kan Tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kung nagtumat kan ka, paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayong kasar. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen, talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tas sikan ti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pala papanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmat kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana balik. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Agsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuya abak lang amin. Iso nga adalwak, anak. Nanang, Ala, maturog ka nuwan. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ada ka sa pulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain. Amukmot nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukod ako ni Rodel. Ay, di mo't lang mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbag kan? Mabisin kamin kani Abi. Wen, makauray kayo. Apay, agdabog kamatan. Ada pagkarkaret mo, ha? Maumumakon. Diyak kabalanan ti kasting araramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang roter aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Oray matay kami niti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak kabala na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya, Ni Troy lang ti ikuyog mo. sana mabalin. Siyakta da karbangan na ni baby taubing pa'y tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak. Uray awan mo ko kwartak. Uray tagtagiba si tanak.
Tawan kat nga rot kwartag. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta alak ni baby. Anya. Ang damot ti babaem. Ibagam kan ko na. Tay bayad na kay ti anak. Tapno damot aywanan yo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. At dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasingsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad kayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman ako unay insan. Sika lang amin ng tiamok nga asitgan. Idi pa ila kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa ila iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman ako unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapula kadagos iti panggadak. Uray para inaw laang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakal lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat may payak iti napintas sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katsak mabalin apan na awan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusa kon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungot pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agiddaak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumot ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilako. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilako ka sibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti sur-sur-sur mo alakom Wen nga rodin san. Saan laang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sango ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan, Mabalin aya, insan. katuan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madunti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tigat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukli yun, kakapsat. Insan, apay masapul a pumanaw kayo ngay. Uwan, insan. Ada ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat ada kwarto a pagturugan mi ijay.
Kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo insan. Penny, nukayat mo. Ininutom to abayadan to'y pwesto nga babangan. Tayla kumin. Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ilako yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulugam. Alaan na kami ngaminan na kita anak ni Jabrod. Ila kumin da ito'y. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiyan? Si ka lang aro dun di papakpakan? Si kapat yung babae? Agbulimag ka man! Awan serbim a babae! Ay sos, dagita nga agasawa. Agap apa naman ay. Ay na, di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay sos, rimwaran ni Abe. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti pa naglako yo. Man, ma'am! Hanya, ma'am. Didak man awagan iti ma'am kunak. Ha? O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kay mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo pa'y, ha? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kong iti pagtagilakwa kiti natang. Iti mo't ayan ti Becker iti papanak. Inakmat kumustaan dagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman na unay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon kan panangigiyam kada kami. Penny! Oh, Rodel, si Kamat Gayam. Kumusta? Kastoy, kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manin, kat indarom na kon. Pangasim man, pautangan na ko may ti pangariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwartamita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawalan na ko ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Lading itak, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiina. Naulimag ti biyagmin. Iso di na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pa utangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyanta. Lading itak. Ngam tsak kayatan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.